Oh, apay akas na ti panagsanaay mo, Rachel? Ada ka di parikot mo? Parikot ko ni Jason. Jak amon noan niya ti aramida. Ha? Apay? Adda manan sa bali ang babae na? Adto yo. Kita day tiladawan nga insend ni Bianca kanya. Nakita naman ni Jason ijay ili. Kadwa na day jay adayana. Ay, oo na yan day tanga ama ti anak mo. Talaga asanan ama ikat ti kinababaero na. Dayta ti ugali ti may sa lalaki ang narigat nga ikatan. Mariribukan ka talaga. Jak amon ti panunutak. Napakawan ko lang arud idin. Ngam nagbabae manan. Ulit-ulitin na. Ti kasayaatan nga ramidem. Panawa mon. Awan magunod mo iti lalaki akas kan kwa na. Ha? Napiapay ti manginom. Tamabalin nga agbaliw. Ngam ti babaero. Saanen? Iso a panawa mon tapno awanan ti sakit ti ulom. Total, saan kayong mata nagkalaysa? Kan maysa. Amo kakabailam apadakkelan jay anak mo asikalaan. Ay na, Fred, aya. Di ka man naglidlid akasta. Apay, masayangan kaya itikas kini Jason na babaero, ha? Ay na, panawa mo ko naktumat. Pampanunutik lang amin ti anak mi, friend. No awan la ti anak mi akit, idipay la kumaapinanawak. Ngam ipagpagapuklaeng iti anak mi. Awen, mawatak di kahit mga sawen. Ngam si kamo tinakakaasi itikas di nga aramidan na. An-anuam ti may nga ama, no irresponsabli met. Sakit lang ti ulo ti ipapay na kada kayo iti anak mo. Iso para kanyak, kasayaatan nga aramidem, panawa mon. Hosto, dagiti gagayam mo, anak ko. Nana, Siyak nga inam, mariribo ka nakmet paraken ka. Ang may salaan ti maising-asing kong aramidam. Ikam iti pagnakmanday dya a Jason. Kinapod noon Diyak kumakayat ama isi na kayo. Agam kas makitak, si kamot ti ad-addaan nakakaasi iti ar-aramidan na. nabambanog ako, nanang. Nabambanog ako na mga awat iti ugali na. Kanayon latan na siyak tagat adjust para kan ko, anak. Day tangarod ket. So nga oray siyak nga inam. Masaksaktan iti kasta makit kita akasasadyo. Isa dumngeg ka kuma. Amok nga ay ayatempay laeng dayjay a Jason. Angem umuna kumapay nga ayatem kan ipateg mo tabagis. Ay namanang, di ka kadagliliday akasta. Husto lang na nga inaramid mo. A pinapanaw mo ni Manong Jason, iti balayo. Wala din ko. Husto day diyang inaramid ko. Nagsakit para kanya. Ngam amok nga ininot kung tumadla ang aklan ti amin. Dahita di kanayon nga ibaga ni Nanang. Nga ayatan nga umuna ti bagi, sakbay ti amin. Iti kasta, saan ka unay amakarig na itiliday no bilang laeng? Wan nga ron. Nga manyangay nga ron. Ay ayatag ngamin ni Jason. Napudno ti panagayat kan pamatag ko kan kuana. Iso akas to'y matipan nakapasakit tirik na kita. Nga adda sa bali ang babae itibiyag na. Di ka madanagan, Manang. Makamove on kan tumat laeng. Saan a-deserve ni Manong Jason ti panagayat mo? Hindi ka man naglidliday akasta, Rachel. Masuro na ka mangkit-kita kan ka iti kasta alangam. Ha? Di mo kunay na naliday ka, gaputawanan ti babaero nga ama ti anak mo. Diyak mailibak, friend. Diyak maliklikan ang panunutan ni Jason. Uri kas jay ang nagbabae. Maaklon kulat na ang nagbidot. Anya? Ay na, matumpakan san? Anya? Tsaka mo ti aramidakan ka. Friend, amok ti bagbagak. Anya nga mong ti bagbagam?
asim man ha. Lipati mo di alalaki. Kasta lawan ay nga rudin asakit tinakam timpay na ka. Maklon mo pa'y laeng. Ay na, sana na panagayat dayta, friend. Ang mga no kinamahagan dayta. Tsaka muna niya klase ti panagpampanunot ti addagan ka. Naaramid na lang nga rudin amin kan ka dagiti sana rumbeng. Nga mapakawan mo latta. Ay no! Ay! Di mo kumamit pagbalinan ang nakakaasi ti bagim kapulaan kan ayat. Hey! Ne, apay ngay asan asimrot ni Rachel ita, friend. Hoy nga rod, friend. Saan naman nga impakpaka mo kanya kasaan gaya masumrag ita? Tapi nga ta? Unay mo tunday di agayam ta. Saan man laan nag-text asan gayam asumra. Sigurado nga dalaang manan iti palayda. Agkulkulong lang iti saledda. Di na natamaklon ti kaawan di babaero nga ama ti anak na. Iso akas jay. Ay, gusto ko na iti panagayat na iti day di alalaki. Ang, Anya nga rod. Tinasayat. Mapantaman ket di sarungkaran inton bigat. una, mapantay di balayda. Sarungkaran ta tigayim ta. Pangaasim ka di anak ko. Mangan ka kumamot. Manun nga aldawa kastaka. Nanang, aging gat ka ano akastaka latan. Lipat mo day jay Jason. Panunutom kumamot day tabagim. Kanti anak yo. Panunutom ti pagsayaatan yo. Nanang, di mo kunaan. Ano bilang tagkid daw iti pamakawan kat aklo namanan. Ay nalabos daytan. Saanen a panagayat dayta anak ko. Di ka kumaagbalin a martir. Nanang. Manipod nagdanda kayo. Anaadan kayo iti anak. Pasig asakit tinakam timpapay naken ka. Nalabos mat nga minti kinaanos mo, anak ko. Imparupan na paikan ka aluklukwan na kan. Ang mas daawak man, gaputa maaklon mulat ta. Nanang, ay agpanunot ka anaimbag, anak ko. Kas na ibag akon. Unaem nga ayaten kan ipatag tabagin. Maikawak pa ikit din ang makakita ken ka, manang. Ha? Apay anak ko nam dayta. Una, gaputa kalpasan ti makatawan. Manipod pimanaw ni Manong Jason. Nagsubliman ti sigod aragsak mo. Sika talaga ading ko. Tilamad-madlaw mo. Ibagbagak lang ti pudno, manang. Maragsak anak mat, ang makakita ken ka. Ngamin, naragsak ka. Mabait laang. Anya ka di ti kahit asawan day ta aragsak mo. Naka-move on ka ka di? Wano? Adan sa bali, nga ay ayatam. Anya? Uy, sika talaga. Damag ko ngamin nga gusto ka no kan ni Manong Marvin. Ha? Ay namanang. Amo konti may papaniti day ta. Awan maddakas na, nagdaton kan ni Manong Marvin. Nasingpat mat. Kan, agbagay kayo adwa. Uy, nagmayat ti pa nag-is-isam mo, kabayatan ti pa nag-cellphone mo, pare. Kasta talaga. Nang runa, no babae ti katsatsyat. Ha? Sino nga yung ti kachat mo? Sino kumapay ngay? Ni Rachel. Rachel? Sino a Rachel? Di anak ka din, bakit mo na? Wen, pare. Gusto at talaga kan kuana. Idi pa'y laang. Ngam, italaang anadanak iti turad ang makisarita kan kuana. Babaan iti messenger. Nasayat nga ron no kasta. Kat, agchat-chat matlakan ka? Ay katuna, siyak pa iti ko na, pare. Palag ko na nga rod, kat adanam namakan kuana. Aya, Iso nga rod a plano ka. Ngagpudno kan kuana, pare. ay kat, ijay balayda ti pangibagaam iti ayat mo.
Saan adita messenger? Pasyaram ni Rachel, kat ipudnom kan kwa na ti ayat mo. Dona, anak ko. At di madmadlaw mo iti kabsat mo. Anyat kaya ti asawa, nanang. Madlaw ko ngamin akasla naragsak itan. Ay, nananang, saan kayo namasdaaw no apay ang naragsak ni manang? Ado nga min ti sutor na. Ay, syempre, naragsak. Ha? Sutor? Asino nga iti sutor na? Ni Manong Marvin, nanang. Di kabsat ni Manang Ellen, ijay ili. Anya? Iso saan kayo namasdaaw? No apay ang naragsak ni manang ko. Anya ti amuyo. Ang mga no ni Marvin ti talaga aparakan ko na. Apay, agdat-daton ka di ka ni Marvin, anak ko. Ha? Naibaga ngamin ni ading mo kanyak. Iso adamdamagag. Saan pa'y nanang? Ay, anak ko, awan mo't dakas na no ibagam ti pudno. Kan awan mo't dakas na no aggusto ka man kan kuana. Ni nanang man. Manumot ten atawan tinapalabas, manipod pimanaw ni Jason. Gapo, tadan sa bali a babae akadandan nana. Isong awan parikot, no makarik na kamot iti ayat iti sa bali a lalaki. Saan kayo mata nagkalaysa ka ni Jason? Kan sigon iti damag tayaw. Nagkalaysadan iti asawa na ita. Nanang. Abangan nga min no panunutem asa anak nga umanugot no bilang laeng. Ay, adakon ka na itan anak ko. Hanggang na ti kanayon nga ipalpalagip ko kada kayo nga agkapsat. No agayat kayo, unaen nyo ti bagiyo, sakbay ti asino man dita. Oy, palaging nakangiti. Ah, Asino kay mo iti mang papaisam kan ka, friend? ay na, friend. Agbuy-buy akla ang iti reels. Isutikat katawaan. Di na man pagbalinan nga wanti amuna. Amok dagita na panagis-isam. Siguro, inaklon mo ni Marvin anyo. Ah? Ay na, nagasad ka, no bilang laing friend. Apay anak ko nam daytan. O na, kapag nagtaar. Ado dagiti babae nga gusto kan kuana. Iso aswerte ka. Gapot si kati nagustuhan na. Sika talaga. Tila ibagbagam. Oy, pudno ti bagbagak Rachel. Iso ano bilang ta ipudno na ti panagayat na ken ka. Akluno mo tama nga wag daton pa iti sa bali. Anya? Uy, naidumduma ti porma mita pare Marvin. Ay kat siyempre pare. Talaga na idumduma. Gaputan na idumduma matatao, ti makagapo. Anyan. Papanamaya ngamin. Mapan ka ka di agrelax ijay ili. Awisan nak mata. Saan pare? Mapanak ije ayan da Rachel. Sarong karakman. Uy, talaga rin mo aran ti kinaturid mo pare. Un pare. Kat ipudno kon talaga, ti panagayat ko kan kuana. Rachel. Jack amo, no kasanok nga ibagakan ka. Ah? Ay ayatan ka unay, Rachel. Hindi pa ilangan nakarik na iti panagayat kan ka. Isu na lang, tama ba inak nga agdaton kan ka? Nakita ka ngamin, adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin. Sapay lang kumata di nakpahayan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Agyaman nak no kasta. No bilang mantaklunan nak. Ikarik, asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. San lang asika. No dikat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspod nung anak ko. Ay ayatan ka unay, Rachel.
Idi pa'y lang ang nakariknaak iti panagayat kan ka. Isu na laang, tamabay inak ngagdaton kan ka. Nakitak ngamin, kat adu dagiti babbarong agdatdaton kan ka. Marvin, Sapay lang kumata dinak paayan. Pudno ti panagayat ko kan ka. agyaman ak no kasta. No bilang mantaklunan na ka. Ikarig ka. Asaan kan tupulos a pasakitan iti kaanuman. Ay ayatan ka unay. Saan lang asika? No di kat nang runa ti anak mo. Ibilang ko kaspod nung anak ko. Marvin, ay ayatan ka man. Ha? Kayat mo asawan? Datan? Wan, mariknak mo't ngamin ti kinapudnom. Iso nga awan ti makagapo, asaan ka nga ayatan? Oh, ay na, agyaman ak unay, Rachel. Agyaman ak. Nay, nagsapa ka mo't nagluto, anak ko. Una nang, nasapa ak anagriing, iso nasapa ak mo't anakaluto. Itaman pa'y ang masapsapa kang agririing, anak ko. Si Igod mo't asaan ka akasta. Ninanang mo't, nasapa ak laang gaputa kayat ko asyak tagluto iti balunan ni Mika iti pagadalan. Ay, kasta ka day. Ay, kunaklakit din no inspired to'y anak ko. Ay, ninanang talaga, at dapat yun inspired nga muyo. Ay, katuwan So nga, agpuno ka no agayan ayat kayon iti dayjay Marvin. Ha? Ay, wala nang. Inaklon ko ni Marvin. Agayan ayat kami. Ay, kasta ka day. Ay na, maragsakan para kada kayo adwa. Isumot lagayam amadlaw ko at talaga nga inspirado ka, anak ko. Ay, maragsakan para kanimanang mo, anak ko. Wan ananang, oray siya kat maragsakan akmat para kan kuana. Ay, kamaudyanan na. Mamimpinsan mo't siguron ang malipatan na dayjay Jason. Wan nanang, sapay la ko matagtultuloy ti kinaragsak da adwa ka ni Marvin. Kan sapay la ko ma, tadi na aramidan iti kapsat mo. Tikas iti inaramid ide ni Jason. Uy, sabali talaga tiis mo. Sika, babae. Wan nga rod, friend. Adan sakit di limlimod mo kada kami, Anya kumangay ti ilimod ko kada kayo. Amangan mo't no, agayan ayat kayon ka ni Marvin. Ngam di mo la ipakpakam mo kada kami. Anya? Awan matidakis na no, ibagam kada kami ti pudno. Saan kami mat nagbalin halapad iti relasyon nyo no bilang laeng. Maragsakan kami gitni Ala, ibagak man laangan. Wan, agayan ayat kaming kini Marvin. Ay! Aklo naman lagayam. Pinabayag mo pa'y laeng. Ay na, congrats, friend. At dan love life mo. Kalpasan ti mano atawan. I'm happy for you. Naimbag nga orasyon, nana. Ay, kastamot kan ka, Barok. Saan ka di pa yasimangpat ni Rachel? Awan pa'y nga road. Ada siguro na panan na. Iso anarabyan. Kasta. Umunag ka, Barok. Urayim latan ti anak ko, no ada napatig nga ibaga. Sige nga rod, nana. Kat agyaman ako unay. Ha? Regalom dayti para kada kami iti anak ko, Marvin. Wen, para kada kayo dayta. Ay na, agyaman ako nay. Awan ang yaman na. Kat sapay la ko mata magustuhan nyo. Magustuhan mi talaga. Kinapudno na. Italaang makaawat kami iti regalo akastoy. Kat manipod pa'y kan ka. Kasta. Saan lang aday tati kapalak nga itat kada kayo. At upay, sapay la ko ma, tamaragsakan kayong agina, iti basit abanag nga ititad ko. Ay na, gapulaing tadtang kaayan-ayat mo. Busy ka kanayunan.
Di mo pa ma-replyan ang dagiti message ko kan ka. Ha? Iti rabi pa lang message sa kan ka. Ngam di mo matbasaan. Nag-message ka gayam. Ay, napasensya kan, friend. Ay, napasensya kan na talaga. Timot nga min message ni Marvin tikit kita. Ay, no di mo pa imbaga talaga saan ko ang kita. Among friend, manipod agayan ayat kayo ni Tiday di Marvin. Numaminsan, maliplipata mo nga da kami agagayim mo. Ha? Aday ta ka manan. Aday ta ka man ako nakon. No agayat ka, talaga malipata mo amin nga da itaglawlaw mo. Ay na, friend. Hoy, Rachel, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. No agayat ka, saan mo nga itad amin a panagayat mo? Ngamin, iti anyaman nga oras, mabalin nga agbaliw ti may sa tao. Ay, nasaya at mata imbagam day takan kwa na, friend. Ay, wan. Imbaga ka talaga. Makamumutin no nasayat tirik na na iti imbaga. Idi pa lang nga papanunutot nga ibagaday takan kwa na. Gaputa idi pa laeng. Nadlaw kun akurang laeng kat aramidan nan alubong na day Marvin. Madanaga na, amangan nga minumasair. Makamu no masair, basta para kanyak. Imbaga klaeng dayjay, tapagsayatan naman. Manipod agayan ayat dan iti dayjay Marvin. Nalipatan ng tiaglawlaw na. Wan nga rod, nakafocus latan iti kayan ayat na. Numaminsan, saan pa yan ang makapangpangan? Ha? Ano ti kahit masawan? Ay na, no adadida pag kinaawatan, apektadon ti amin na. Saan pa yan amangan? Nadlaw ko daytan, idi pay laeng. Aywan, pudnutan ako ng friend. No agapad apektadon ti amin na. Oh, ape anak ululi magka, Marvin. Kwa, adala ngamin pampanunutak. Ibagam no anyaman dayta. At ako maisingasing ko kan ka. Ha? Agdanatan. Anya? Ay ayatan tamat itong galmaysa. Saan ka di? Iswa pangasim. Umanugot ka kuman. Marvin. Di kagdanag. Aramitan ti amin. At adda pa yung agagatak. Tapno makaurnungak. Kat agkalay satan to. Awan mat parikot ka datado ha. Ay ayatan ka. Kat amo ka kasta ka mat kanya ka. Iswa pangasim. Umanugot ka kuman. Ay, naklatak namin iti daytang imbagam. Ngam no mabalin, ikan na kumapay iti sumagmamano nga aldaw. Tapno makapagpanunutak na imbag para iti dayta abanag. O sige, nuday tati ko nama. Agpanunot ka pa yung roda na imbaga. Kat sapay la kuma, umanugot ka. Addaken ka dayta anak ko. Saan ka mo't mabalin a kontraan no anyaman ti desisyon mo? Nanang, Addakan iti husto nga edad. Isu nga ambom no anyat pagsayaatam wenno pagdaksam. nanang, Ti maibagaklaken ka, panunutem ana imbag dagiti desisyon mo iti biag. Ken baysa kanayon kumot nga ibagaken ka. Uray agayat ka. Kitaem nga umuna tabagim. Saan mo ko mga ipaay amen iti taong nga ay ayatem. Ipateg mo pa'y nga umuna tabagim. Anya, agdandan na kayo ni Tiday Marvin, friend. when friend. Ay na, no yung pakamom siguro kada kami idi pay laeng. Ang mga nusaan kami ngay manugot. Wan nga rod, friend. Wano, ingagaram asaan nga impakaamo kada kami. Gaputa amom alapdan mi ti desisyon mo. Saan mo't akasta? Unay kayong matan. Oy, Rachel. Uri agdandan na kayo ni Tiday Marvin. Pangasim kumaa. Tasan mo nga aramidan ti kas iti inaramid mo idi kini Jason. Ha? Anyat kayat mo sa one friend. Tiko na, saan mo ko mga ipay ti amin? Wano itad ti amin mo kinkwana? Ang mga no isuman laingan ti pagtayikan ti lubong mo. Wan nga rod, Anya? Ang mukon ti ugalim no may papankin ayat.
Kurang langan aramidem alubong mo ti tao nga ayatem. Nga uray awanan ti mabati para ken ka. Ha? Kat pudno matibagbagak asa na ya. Tapno amuam, ita panawen. Man ti tao nga agtalina ed ti kinasaya at iti panunot na. Kaduan ket nalakagbaliw iti anyaman nga oras. Ibagbagak daytoy, gaputadyak kayat amasaktan kay ti husto no bilang laeng. Sapay la kumatam awatam ti kayat ko asawen. Oh, rabiin manang. Ngam imay kayo pa ilang nga agina dito'y balay. Wan nga rod ading ko. Umay ko kumangamin ibati ni Rosken ka. Sika kumapay lang ti makamukan ko na, ha? Umay kumatlaalaan inton madamdama. Ha? Apay, sa dino ti papanam? Mapanak biit ijay ili. Sukunak ni Marvin. Anya? Imawag amin itay. Kunak no adda pay lang ijay trabaho na nag-overtime. Ngam saan matgayam. Tadda ijay inuman anabarbarto. Anya? Ay, madanagan namin na ading ko. Ang mga nudi na kabailan ti agawid ngagmaymays na. Nang runakit na bartak. Iso amapan kulaan sukunang. O sige, agan anlat ka. Idi na minsan nga aldaw, kastamanan. Napan namanan sinukon ni Marvin ijay ilay. Gapot kasta unay kano ti bartek na. Sa ita, kasjay malain. Wanya rod nanang. Masyanak pa yan ka ni manang. Ay, day talagas asikaso itinabartok ter aramidon na. Ay, sigud mo't asan akas jay dayjay amarben. Apay ngay itan akas jay mo'tan. Jakman amo nanang. Mas dawak nga rod ka ni manang. Gaputan na anos latama pan mang suksukon ka ni manong Marvin iti inuman. Ay, mas daw kapay laeng aya. Amo mo'tan dayjay akapsat mo. Nalabas no iso ti agayat. Aramidon kan ipaay na amin. Makita na laan aragsak ti tao nga ay ayaton na. Awanan ko'y tibain, Marvin. Ne. Apa tinong banak, Rachel? Anya yati problema? Salud-sudang pay lang no niya ti problema. Itay sumungsungadak. Yeah. Nakitak no kasano ti kinasweet yu iti babae ka table mo. Anya? Nagturag ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gapot kasta unay abardak mo. Ngamita, makitak pa'y ti kastangan aramidam. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito bar. Anya ka lagi din na ya. Anya, pangasin. Agawitan. Di mon urayan ajak malakdan ti pungtok ko. Ang mga noan niya pa'y ti maarabig ko dito ay. Anya? Nagturad ka matan. Imbagam kanyak nga umay kasukunan. Gapot kasta unay abartag na. Ngamita, makitak pa'y ti kasta nga aramidam. Anya ka matan. Rachel, gayam ko lang dayjay. Iso ni Darlene, waitress dito bar. Anya ka lagi din na ya. Anya, pangasim agawitan. Di mon urayan ajak malapdan ti pungtot ko. Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko dito eh. Anya? Awalan kay tibain. Ibagam agayim mo lang ang dayjay. Nagmayat ti panagin inarakop yu itay. Ha, sa anak abulsak. Nakitak Marvin, nakitak. Unay ka matan. Mangibabain ka. Nagpigsa na ang iwat mo. Makikita mat nga ado ti tao dito bar. Awan bibiyang ko. Uray mangagda. Sikat awanan bain. Ay, makapawan ganas ti kastoy. Uray kasano ti bartag ko. Malagip ko pa'y lang tinaramid mo kanyak ijebar. Anya ka oten. Ipadlaw mo lang mata ng awan respeto may ti tao. Anya. Anya lang ang ti ibagad dagiti makamam mo kanyak. Kaadwan ti tao kasjay kit dinter aramidam. Am mudak ijay. Gaputa ijay ti kanayon mi apagiinuman kadagiti gagayam ko. Sigurado. Inton sumaruno ang mapanak ijay. Kantyawan dakto. Marvin.
Ibagadan to, akas jay gayam ti girlfriend mo. Iskandalosa, kunada. Pasensya ka kuman. Nabigla akla ang idirabi kapoy tinakita. Saan nga umdas day tarason? Promise, saanan ang maulit pa'y dayjing inaramid ko. Sigurad mong laeng. Maminsan pa yung aramidam day jay. Makaraman ka kanyak. Nagsakit at talaga tinakam ko, nana. No apay anaaramid na ti kasya kanyak. Ay, kita maanak ko. Ang mga kit di mat nipilpilitam lang manen ti bagem nga awatan ti kasjay nga aramidan na. Nana, Ay, kita saan mo kumamot a pagbalinan ti bagem anaka kaasay gapulaeng kenkwana. siyak nga roden ti agpakpakumbabakan ko na, nanang. Ay, unay matan. Iso tinakaramid iti saan anasayat. Ngam siyak pa'y tinagkidaw kan ko na iti pasensya. Tapno lang saan kaming agapa. Ay, unay daytan. Nukas tamat lang akanayon. Ay, awanan maruwam jay tao. Nanang ay ayatat ni Marvin. Iso ajak kayat nga adda ti saan mi apag kinawatan. Iso ano kasapulan nga ibabak ti pride ko. Aramida. Basta agtali na at tinasaya at alinlangan mi. Aniya. Unay kan pare. Naimbag man ta saan anak kaungat ni Rachel, gapo iti inaramid mo. Nakaungat, hindi adda kami palang jebar. Hanggang may dinausawan hak, mayadan. Anya? Isu pa nga rod tinagkid daw iti pamakawan kanyak. Isu nga mo ka, akas tauna iti panagayat na kanyak. Di na kayat, ama po kawakan kwa na. Ngam nalabas mat dayta pare. Ang mga numauman tukan ka, no kastamlat ta na kanayon. Ti kasayatan nga ramidem, likli ka mon dayja adarlin. Nagsingpat ni Rachel, ngam kastakit din tera aramidem. Sige akid di mat pare. Ugaling pugi. Emyakid din na ya. Ngam sana na sayat dayta pare. Agdandan na kayon kini Rachel. Respetom kumamet. Pasig anasayat ipakpakita kan iparparik nanakan ka. Ngam kastamot tante aramidem kan kuana. Tinapatag pare. Naragsakak iti araramidag. Kan naragsakak iti biyag ko. Anya? Anya? Ay una yung ti kasta panagayat, friend. Sikapay tinagkid daw iti pamakawan kan kuana. Kat iso lang nga rodan ti nakaramid iti saan anasayaat. One friend, imbabakon ti pride ko. Tapno lang saan kami nga agapa. Ay, ti ayat nga agpayso aya. Makapabagtit no maminsan. Ha? Ti ayat no maminsan, may sakripisyo ti ahamin. Hanggang saan mo kumamat nga itulok nga umabot kayo iti kasta, friend. Anya tiga po na nga ibabam ti pride mo, nga oray suma ti nagbidot. Saan ahusto dahi dyan nga naramid mo? Marwam lang dahi dyan tao no kasta, friend. Panunutin na nga oray paulit-ulit ng aramidan dahi dyan abanag. Okay lang kan ka, tanapakumbaba ka. Which is very, very, very wrong. You know, you're tolerating his bad attitudes. Maawatan mo siguro ti kahit asawan dahi ta. One friend, maawatan ka. Kat maawatan mo gayam. Iso apang kaasim. No bidot na, korektaram tapno agnakam. Ti may sa relasyon, saan nga grow ako nada, no kasta ti aramidem. Maawatam? Dayta talaga ti parikot ka ni Rachel, friend. Ay, huwag nga rod. Ay na, no adak lang ijay bar, idi nakita na ni Marvin, kanti babae akain inarakop na. Ay no, marunaw ti lubong da. Ha? Sika talaga? Katwan mat. No siya, saan nga umdas di tungpakin ungit laeng? Pagbikarwat ita. Amo mo tan di friend ta, nakaanos unay. Kita aman, ni Marvin tinagbidot, ngam isukit din ti dimawat iti pamakawan. Oh my gosh! Tsak man amoy ti dayja babae. Kunaklakid din no saan nan nga aramidan kini Marvin tikas iti inaramid na kini Jason. Ngam isulat tamat.
Napatpatagkan ko na ti tao nga ay ayaten na, ngam ti bagina. Wen nga rod, iso nga iti udi na, kasta una yapan nakapasakit tirik nana, no awan matla ang pagmamaayan ti amin. Ang mala, saan talata mauma amang palagip ken na? A self-love ti kang runaan. Unay matdaytan nga aramidem anak ko. Isu amar-marwaman ni Marvin ga pumatlaken ka. Nanang, Amom, iti kasta nga aramidem. Saanen amabutang jay tao nga garamid iti saan anasayaat. Wenno banag ang makadadael iti relasyon nyo. Gapo iti panangkon konsintem iti ugali na. nanang, Saan mo't adakas ti agpakumbaba, wenong mangibaba iti pride. Ngem saan kumamat nga uray kas taabanag. Uray agdadat aluklukwen na ka, ibabamlat ti pride mo. Tapno lang saan kayo nga agapa. Saan ahusto na nga inaramid mo. pasensya kayo, nanang. Awan dakas na noong tam ni Marvin. Uray saan kayo pa'y anagkalaysa? Saan nga umdas day taarason? Tapno agaramid iti saan anasayaat. Sika tinakakaasi iti uday, nukas talatan akanayon. Itay ka kadi pa ya si Mang Pat, Marvin. Wen, apay ka di. Kasta kadi. Itay ka pa'y matgayam asim Mang Pat. Ngam di ka man lang nagluto iti pangrabyan tayo. Amumot amabambanugak iti trabaho ka. Di kayat mo, siyak pa'y lahang ti agluto iti kantayo. Unay kan? Ibagbagak laang. Saan ka ko mga agumot Saan akmat nga gungungat? Nabambanug na tao, ngam kastapay lahang ti bagbagam. Maalahos ton. Pasensya kan numan iti panang ibagak. Agina nakalatan, tasya kon tagluto. Ayaban kanto no makaluto akon. Nasayaat mat. Akong gayam. Di kayat ko asidaan, katay adda sabaw na. Awan mo't ti mailuto ang mabalin asabawan. Nuawan, anya pa'y lahang ti araramidem ngay, ingka gumatang Ngam rabi iuna yun. Anya matan? Maalaws to. Sige nga Ruth, mapanakon. Mabit lang Oh, apay akas na tilangam friend. Kasla nagong nagtipampanunutam. Parikot mo man na ni Marvin. One friend. Jak amo no apay akas jay matan ti pakpakita na kanya. Ha? Saan mo tasigod akas jay ti ugali na? Ay na, saan ka na mas daaw, friend? Amo matan iti may sa relasyon. Naragsak laang iti damo. Ngam no agbayag, ditan arumwar, ti saan arumbang arumwar. Ay, sa bagay matkit di Ngam amom, adamot laday takan ka, friend. Tubngaram kumamot kami ni Marvin no amom asan anasaya ater aramidon na. Isumot kat anaturag nga agaramid iti saan anasayaat, gaputan na imulan iti panunot na, nga uray anyat aramidon na, kat mapakawan mulat ta. Kuang amin, friend. Ay, jak man amoy ti bagit. Ay, ayatak ngamin unay ni Marvin. Isu siguro akas tuya. Saan a healthy ti may sa relasyon no kasta ka na yun, friend. Tandaan am dayta. Kasangsangpad mo lang ang anagapo iti trabaho. Ngam nagpulis ka lang. Rumor ka manan. Papanam. Adda na patag-apapanan mi kadagiti kagayim ko. Anya. Mapan kami jelon yun. Kan may sa kaduak da Jordan. Kasangay ngamin ti may sa katrabahuan mi. Isong agdajaming kami mata. Total, awan matrabaho inton bigat. Kasta, ang mga numabalin na kay tugot. Ha? Ko saanan. Pasig alalaki ti kakaduak. Narigan mo't ano mapangka. Sika lang ti babae. Aglaba ka langan iti muring tayo. Kanagdalos ka dito unang ti balay. O sige, agan-anad ka nga ron ijay papanay nyo Oh, bigbigat pa'y naangam in my ka, friend. Si kapay kit din tinangriing kanya.
Ay na, sa anak ko man nga umay. Ngamit ay nagriingak, ay na, naklaat ako man iti nakita kiti Facebook. Ha? Amo kasaan mo pa yan nakita? Gaputa kariring mulakit nga rod. Iso asya, kuan, ti mangipakita ken ka. Anya day tayo. Mabitlaing nga, Facebook. Ante ita, kita ti post ang nakatag kini Marvin mo. Ha? Ti kunanakan ka, pasig alalaki ti kadwa na anapan ijay La Union. Ulbod alalaki. Siguro, saan matan ama ko na a friend na laing day ta babae akadwa na di ta picture. No sa anak nga bidnot. Iso day tagay babae akadwa na idi nga umin-inom ijay bar. Ha? Wan, iso day ta. Malagip ko ti rupa na. Oh, kita ang mandagiti pictures da. Nag-sweet da, oh. Saan akasta ti friend laeng? Maaglang ti mangibaga iti dayta. Ti awanan bain alalaki. Awanen, saan mo na makita iti Facebook? Gaputa indilitan da ang babae. Ay, malas dalaeng ta na screenshot ko. Agsagana day jay kanyak inton makawin. Ulbud talaga. Uy na, sapay lako mga rod ta ikam iti pagnakman na. Saan kat asika man iti agkid daw iti pamakawan kan kuana? Oh, nagapuan pare. Naggapuak man ni La Union, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Kasta ka di. Imbagam samad kini Rachel akadwanak. Isu nga imay itay bigat dito'y balay. Sinaludsod na ano agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na sika. Nakita na ka no di impost ni Darlene iti Facebook ang nakataggan ka. Anya? Adda yung post ni Darlene? Ay sos, napalalwam sakit di tinaginom iti rabi. Tadi mo pa'y amo ang nagpost ni Darlene. Kat intag na pa'y ka. Sakat nakapublik. Adu ati nakakita. Anya? Ala, agawit kan pare. Ingkakit daw iti pamakawan kini Rachel. Naggapuan pare. Naggapuak man La Union, pare. Nagjajaming kami, kadagiti katrabahwak. Ha? Kasta ya? Imbagam sa ka ni Rachel nga agkadwata. Isungay maitay bigat dito'y balay. Sinaludsod na no agkadwata. Ha? Ay na pare, kasta unay ti pungtot na. Nakita na kano di impos ni Darlene iti Facebook. Nakatagkan ka. Ha? Adda yung post ni Darlene? Jesus! Napalalwam sa katim minom iti rabi. Tadi mo pa'y amaw ang nagpost da. Intag na pa'y kan ka. Sakit nakapublic. Adu ti nakakita. Anya? Ala, agawit kan. Ingkag pasensya ka ni Rachel. Nasaya at tanagawit kan Marvin. Rachel, Agpudno ka man kanyak. Anya ka din day tingar aramidam kanyak nga. anya ka din daytang ibagbagam. Sa anak nga agsao iti kastoy. Naawan nakitak. Atoy kita daytoy. Screenshots dagiti picture nga impos jay babae. Akadwam idi naminsan nga aldaw iti bara. Iso daytoy jay babae akadwam ijay bara. Saan ka di? Ako nang kanyak agayim mo lang. Anya? Sa anak ama ag Marvin. Tapno sa anak ama kadlaw. Amay. Makuna ka di agayim ti kastoy kaswit iti pictures. Sumungbat ka. Kwa? Oh, apay akasta ti reaksyon mo. Sumungbat ka. Jack, amo talaga kan ka, friend. Uray siya kagayam mo. Saan ka amawatan no apay ng agan-anos kalatta iti don na dayjay a Marvin? Friend. Saan lang asyak ti mangibagbagaken ka? Apanawa mo dayjay a lalaki. Friend, awan tinaranyag a masakbayam ken kuana. Friend. Ammom, ti tao a babaero. Awan manamnamam itikas ken kuana. Naimbag pa ti mamartak Tamabalin nga agbalbaliw.
Ngem ti babaero ay naawanlat amukon. Saan kayo pa'y mata nagkalaysa? Tapno ikulong mo ti bagim iti tuok, gapu iti aramidan na. Ikam ti bagim iti waya-waya. Saan kang agbalin amaag, gapu laeng kan ayat? Makauman ti kasta nga aramid mo, Marvin. Anya ay ti problema mo kanyak. Apay akastamat ang tibagbagam. Anya, salud-sudang paya talaga no anya ti problema kan ka. Anya kumapay, no saan aday taki na babaerom. Anya, Nasaysayat lang nga na pumanaw ka di ti balay. Mapan kay ti ayan day Darlene. Total, isumat kayan ti panawan mo. Ad-ado ti panawan ni papay mo kan kwa nangam iti siya. Sana ya? nagadumot na ni bagam. Nga mala, no dahi tati kunam, di pumanawak. Anya ko ma? Anya? No ti pampanunutam, kat mabutangak a pumanaw, nagbidot ka. Nagadwa babae di ka. Anya? Ado ti babae nga gusto kanya. Isu adinak pagsasawan iti kasta, maawatam. Anya? Pinanawanin da siya ang Marvin ni Manang Rachel? Nanang? Wen, anak ko. Isumatin ako na ni Manang mo Ariel kanyak. Ha? Nasayaat kit din kasta Husto lang nga pimanaw. Saan mo't anapod no ti panagayat na ka ni Manang Rachel? Sakit lang ti ulo ti impay na iti kabsat ko. Ay, kastamot lang ti pampanunutak. Ang kasla masaksaktan lata ni Manang mo. Gapo iti panangpanaw ni Marvin kankwana. Talaga masaktan, nanang. Gaputa ay ayatin na unay ti tao. Asaan mo tanapod no kankwana? Ay, day taaba nagtipagkapuyan ni Manang mo. No may papan iti sabali abanag, nalaing madya kabsat mo. Angam no may papanan kan ni ayat, ay awanan. Wing nga rod, nanang. Ay, nakunak dayta, gaputa pa nagkitak kankwana, kat malipatan na mutan ti bagina, gapula ang iti lalaki nga ay ayatan na. Friend, kunak man no okay kan iti panangpanaw ni Marvin kan ka? Apay nga ro dakas tatilangam. Siguro, isulat ta ti pampanunutom anya. Diyak mailibak, friend. Ni Marvin latta ti pampanunutan. Uray pinanawan na. Saan latta nagbaliw ti panagayat ko kankwana. Anya? Naamiris ko. Ajak gayam kabailan numapukaw ko ni Marvin itibiyag ko. Ipatay ko lakit di. Ay na, friend. Panagkunak, saanen nga ayat day tamarikrik ng para kankwana. No dikat, kinamaag. Unay kamatan, friend. Unay matay na pa nagsasaong kanya ako. Imbes nga i-comfort na. Ngam saan mat, takastakit din ti bagbagan. Ay, ikom-comfort ka, friend. Ngam natangkan ngamin ti ulom. Ay, jak amo na niya't impakan kang kaday dya lalaki. Tauray saksaktan na ka. Ibagampay laang nga ay ayatom. Ay, maag ka talaga? Una yun ti kaanakak. Nalabos talaga no iso ti agayat. Ay, naku namon, ading ko. Kasjay no agayat ti anak ko. Napudno. Saan alinuluko? Ay, wen nga raod. Iso akas taunay ti pan nakapasakit na. Gapo takas jay ti aramidan dagiti lalaki nga inayat na. Wen nga rod. Ay uray siyak. Masyanak mo't unay iti kaanakak. Nga mabusurak mo't iti day ang Marvin. Di naman la pinanunod ti pakasakitan tirik na ni Rachel. Awan na. Gaputa dangarod sa bali a babae na malaksid iti anak ko. Ay, oo na yun.
Iso ahos tulaeng tapi manaw. Ay, nasakit pa ilang tinakam ti anak ko aging gaita. Ang amok amaklon nanto matlaeng kalpasan ti sumagmamano abulan. Oh, apay akas ta tila nga manang Rachel. Kasla naunag ti pampanunutam. Pampanunutam pa ilang day a Marvin? Ay, manang, ag-move on kan. Pangaasim talipatam day a lalaki. Di mo kunaan nga aging gaita, kat ay ayatam pa ilaang. Day tatipod no ating ko. Ha? Oray kas jay tinaramid kanyak ni Marvin. Saan lata nagbaliw ti panagayat kan pamatag ko kan kuan. Oo na yun. Diyak mo no apay kastoy tarik na para kan kuan. Oray anyat aramida. Diyak kabailan alipatan akas iti ibagbagayo nga aramida. Oo na yun day ta panagayat. Isu ahos to ti ko na nagiti daduma. Ati sobra panagayat saan anasayaan. Ngamin nagbalin ka mo't amaag. Gapulang iti day a Marvin. Panunutam ko mamot ti bagim Bagim ti rumbang nga ipatag mo. Self-love ako nada. Don. Amo manang Rachel. No ti bagim ti ipatag mo, rumagsak ka. Kan lumagaan ti riknam. Laglagi pem anaragragsak ti biyag, no unaan ti bagi iti amin abana. Hello? Sino daytoy? Hello, Rachel. Siya daytoy, ni Marvin. Marvin, kumusta kan? Nasayat na tamat. Sige, kumusta ka man tayo? Okay lang. Salud-sudag ko ma. Numabali na sa rongkarang kay Talawas. No, kailangan ka. Ngamnoy baga masaan. Awan maramida. Umay kalata, Marvin. Welcome na welcome kalata dito'y balay. Ay na, agyaman ako unay. Agyaman ka talaga. Awan anyaman na, basta sika. Sino dyan ang kung ay mawagkan ka, Rachel? Ay ikwa. Ni Marvin day jay, friend. Anya? Apay ngay mawagkan ka? Sinaludsod na laang, numabalin ka nung nga umay sumarungkar. Kat, anya ngay tinsongbat mo. Wan ko nak saan mat ama iparit no bilang laang. Ay, Jack ammo talaga ken ka, Rachel. Jack ammo no anyat pampanunutam. Friend. Ay, pangaasim man. Tadi ka agbalin ama aggapulang iti dayji a Marvin. Lipato mo dayji a lalaki. Ikam kumamot iti patag tabagim. Saan mo nga ipay amin iti tao at saan mo't anapudnukan ka? Iti kaano man, saan ka nga agbalin anaragsak no kastalaang nga unaan kan ipang pangrunam ti sabali a tao. Ay, tandaanam dito nga ibagak. Unaam nga ayatem ti bagim. Naawatam? Anya ti kunam anak ko. Umay ni Marvin ita alawas. Wala nang, iso ngamin tinakunana kanyak, idi na minsan nga imawag. Anya, ay anak ko, agpampanunot ka kaday. Nanang. Ay, panagkunak, maliplipata mo day di atao. Ngam no apay nga imanugot ka pailaang iti kayat na. Nanang, awan matdakas na no umay sumarungkar. Awan matdakas nga aramidan na nubilang. Anya, Uray kaskasano, adamot nagkaduan mikin ni Marvin, nanang. Iso asaan kay kumaakas na kankwana. ay, anya nga rod ti kayat mo, anak ko. Paboran milata nga uray saksaktan na ka, kasta ka day. Nanang. Ay, makaammo ka man langan iti biyag mo. Di ka mo't dumngag iti amin nga ibagbagak. Agdadata lang arudan adi na kaay-ayaten,
ang ipilpilit mulat ta nga ay ayaten na ka. Ay nakaanakan, saan ko mga agsakit tinakam mo iti inam? Awan ti rumbong apagsakitan tinakam mo iti imbaganakan ka. Auntie, Panangisakit na dayjay kan ka. Iso akas dati na isawang na. Kan may isa, gusto mati inam. Ay, uray siya nga antim. Makitak mo't asaan anapod no dayjay a Marvin kan ka. No ti may sa alalaki, kat napod no ti panagayat na kan ka, saan na amaarami dagiti banag nga amo na apakasakitam. auntie, Kaanakan, agpanunot ka kumaan na impag. Abay, kayat mo kadilat ta ti masaksaktan. auntie. Agpanunot ka ana imbag, kaanakan. Agyaman ako na Rachel. Gaputawil kamak dito'y balayo. Awan ang yaman na, kunyak manan. Rachel, pakawanan na kumaa, kadag itinagbasulakan ka. Naamiris ko, nga amin nga naramid ko, kat sana husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko. Di panangpanaw ko kan ka. Kat aglo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin. Asan tamat ang nagkalaysa? Iswa na aramid ko tikas jay. Ngam nakamiris akon. Rachel, jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikare ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat kay tisingasing kong agsinublianta. Ipanagkakon kati na pudno pa nagbalbaliw ko. Promise, Rachel. Rachel, pakawanan na kuma kadag itinagpasulakan ka. Naamiris ko. Ngamin ngay nararamid ko. Kat sana husto. Nagbidutak itinagbalin na desisyon ko iti kalabas. Ti panangpanaw ko kan ka. Aglo na ka nagbasulak. Pinanunot ko ngamin. Asaan ta nagkalaysa. Iswan aramid ko tikas jay. Ngam nakamiris akon. Jak amo no mapakawan nakpay. Ngam ikari ka. No ibagam ang napakawan nakon. Kat mayat kay tisingasing kong agsinubyanta. Ipanagnak ko ka. Tinapod mo pa nagbalbaliw ko. Promise. Sipod pa'y, napakawan kan. Ay ayatan ka, Marvin. Amom dayta. Amumot no kasano ti panang ipatagkukan ka. Ngam pasensya ka kuman. Anyat kayat mo asawan. Pasensya kan. Ngam saan akon nga umanugot iti kayat mo. Ay ayatan ka. Ngam di akon kayat ti makisinublan pa'y kan ka. Ay ayatan ka unay. Ngam saanan akas iti sigod ti panagtalak ko kan kay ka. Rachel. Inayat kan impatag kay tinapod no. Ngam naglablabas ka. Naamiris ko asaan asi ka ti lalaki amay kari iti panagayat ko. Oh, apay kasta ti lang ang mga imay dito'y balay. Nakaskas daaw. Itaman lang nga imay ka manan dito'y. Kwa. Naggapuak di ayan da Rachel. Ha? Awanan. Urayan niya pa'y tiramidak. Panagkunak. Awanan tinamnama. Anya? Namiris ko. Amin nabidlot ko. Ngam ni Rachel. Panagkunak. Di na kon mapakawan. Amom ngamin. Amin na panagayat, anos kan asi ti may sa babae, at pagpatinggaan na, saan nga agnanayon dayta. Panunutom mo't ngamin. Amin ang nagbasbasulam idi da kayo pay, ni Rachel lata ti agpakpakumbaba kada kayo adwa. Ngam nagpatinggamot tan adayta, gapumot laang iti aramid mo. Ang mala, no lakit din napod no ti panagbalbali mo, di ipakitam kan ipariknam kan kuana, bareng maayayong pay.
Oh, apay akas ta tilangam, Richelle. Nagunag ti pampanunutam Ay, pampanunutak ngamin ni Marvin, friend. Panagkunak, luklukwak laang tibagik. Anyat kayat mo asawan. Pagbabawiyam tinalpas anay bagam kan kuana. Kaslakastan Kinapod nun aging gaita. Ay ayatek pay laang ni Marvin. Saan nagbaliw ti panagayat ko kan kuan. Naibagak lang Ay dyan. na, Richelle. Husto laang dayjay nga inaramid mo. Di mo kunaan nga ibabawim. Lisa, No addaman na batbati a panagayat mo kan kuana, ipaay mulatan iti bagim. Lipat mon dayjay a lalaki. Awan tinasayat nga ipay na kan ka idida kayo pay laang. Siguro, pinanawan di babae anang isukatan na kan ka. Iso nga imay manan, tapno padasan na ka. Numaag ka pay laang para kan kuana. Ay, pasensya kan iti panagsasaok ha. Ngam, day tatipod no. Ay, ayatem kit di ti bagim. Ipatag mo, day tati kang runaan. Ay namanang, husto ka din dito pa nagpampanunot mo. Ay, kas ka lang mariribukan iti kasta alangam. Amok ani Marvin ti makagapo no apay kasta ka. Husto ko man. Nalpas nga rodan ana ibagam kan kuana. Asaan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo. Oh, di mo ko naan nga ibabawim. day tangarod ti parikot ko ading ko. Kas laluklukwak laang ti bagik. Naibagak day takan ko na. Ngam kinapod nuna. Ay ayatek pay laang nga aging gaita. Pangasim, lipata mon, manang. Inaramid na amin asaan arumbang aramidin na kan ka, idi na kayo pay laang. Ay, iso adyak pa dyan, asaan nang tumanin nga ulitan no bilang laang. Ading ko. Ag-move on ka nga minon. Adan tulata maam-ammom asaan akas kan kwa na iti ugali na. Basta una nga ayatan kan ipatag ti bagim. Inmay gayam ni Marvin dito ay dinaminsan nga aldaw manang. Ay katuwan. Imay nagpakpakaasi iti kanakam nga agsinublanda ka no. Anya, agad, imanugot ni Rachel. Ay saanan Ay nasaya ato kasta. Kung naklakit din no nakisinubyan manen iti awanan bain alalaki. Ay naimbag nga rod. Tanakapanuunutan di anak ko. Un nga rod, amok akas taon na iti panagayat na iti dayjay alalaki. Gam naimbag lakit din saan anak isinubyadan? Ay nakaamiris siguro Nasaya at no kasta. Nakasingsing po ti ka anak ka, tapno agayat iti babaero akas ken kuana. Oh, di na idumdumat ti kinaragsak mo, no awan ti pampanunutom asakit ti ulo, saan aya, friend? Maragsakan ang makakita kan ka akasta ti langam. Naragsak ka. Si kakit di man. Dilamadmadlaw mo. Sigod mat anaragsakak ang. Uy, saan anya? Saan asigod akasta ti langam? Wenno, addan sa bali nga inspirasyon mo. Ay, ang mga kit di mat, no ilimlimad mo manan, anak isinubyan ka iti dayjay a babaero. Ha? Ay, saan, friend? Yak kayatin asublan ni Marvin. Kinapudno na, ininot kumatan ang maaklon ti amin. Asaan ada kami ti para iti tunggal maysa? Nasayaat may tanapanunot mo dayta. Husto ka iti kanayon mo nga ibaga kanya, Lisa. Self-love ikang runaan. Katuan, saan mo amarik na tinapudno a kinaragsak noon una akanayon ti panagayat mo iti sabali a tao. Tandaanam dayta, Richelle. Nay, nakapulos kamot anak ko. Rumwar kayo kade iti apo? Wala nang,
Domingo ita, saan ka di? Mapan kami makimisa. Ay na, ay maragsa kanakman ang akangag iti na ita. Idi nga men, gapo iti sobra apanangas asikasom kan ni Marvin. Nalipata mo dagiti bambanag. Ninanang mat, busy aklaang idi. Iso ajak pa yan masangot ti mapan makimisa. Alang nga rod, ingkayon iti apo kog. Agandandad kayo. Agyaman hak nanang. Maragsa kanak para iti kapsat mo, anak ko. Ha? Kas kumaita, napanunot nan ti mapan makimisa. Huwag nga rod, nanang. Saan mo't asigot akas dyan ni Manang Rachel? Ay, sapay la ko ma. Taag na nayo ng tikas jay nga aramiden na. Huwag nga rod, nanang. Uray siya, madlaw ko ti panagayat na iti bagi na ita. Saan akas iti sikod, amalipatan na ti amin, para lang iti lalaki nga ay ayaten na. Husto ka, anak ko. Kahit sapay la ko ma, tanalipatan nanday jay amarven. Huwag nga rod, nanang. Iso ti makagapo, no ape ang nalipatan ni Manang Rachel nga ayatan ti bukod na abagi. Gapo taimpay na amin kankwana. Ngam sinayang laang dayjay alalaki. Nasayaat man, tanapanunot mo nga ipasyar day ta anak mo, friend. Wen friend, nabayag mo ten asaan kami ang nagbanding nga agina. When gaputa amin ngamin nga oras mo kan atensyon mo, kat adda idi kan ni Marvin. Ha? Isu ahos tula ang anagwin naswas kayon. Tapno maipamaysam ti oras mo iti anak mo, kan di tabagim. Wen nga rod friend, nariknak itan ana idumdumagayam ti ragsak amarik na. Nuunaan nga kayatan ti bagi, sakbay ti sabali a tao. Now you know. Ay, isong addan to man sumarunong nga ayatam. Saan mo ko mga ipaay amin a panagayat mo kan pamatag mo iti dayta a lalaki. Ay na friend, panagkunak, saanan adumtang pay dayta. Inaklon kun iti bagi, nga awan gasat ko no may papan kan ayat. Di mo maibaga dayta. Di ko namkit di. Nakarana ka lang kadagiti lalaki nga awan arapaap da iti biyag. Kan lalaki asaan da ama kontento iti kaayan-ayat da wenno partners da. Ha? Ay, friend, adamot ni Rico. Idi pa'y laeng nga agayat ken ka. Iso na laeng, tan ni Marvin ti pinilim. Agpada da agwapo. Ang babaero mat dayjay a Marvin. Naibangal daw yo, nana. Ha? Ay isi kamot gayam, Rico. Wala na. Imaya, nasarong karak ko man ni Rachel. Ha? No, okay lang ka na kayo. Ay awan parikot kanyak, barok. Iso na laeng, taawan pa'y dya anak ko. Ha? Ay saan pa'y asimbangpot ni Rachel? Nag-overtime siguro, iso nga awan pa'y. Okay lang, nana. Urayak latan, agingkat makasangpat. Hello, Donna. Hello, Manang. Rabiin ngam apay awan ka pa'y laang. Di ka pala gawin? Ay na, pasensya kan ading ko. Adda ngamin napatag apag nami kinili sa agayom ko. Apay ka di, itaman pa yung imawag ka. Ang gawin kan, Manang. At sa nga ilim nga uray kan ka dito balay. Nakababain. Ipay nga urayan na ka. Anya? Bisita? Asino? Asino kumapay? Nasaan ating gwapo asuter mo, ni Rico? Anya? Itay nga dito balay. Ay, nakababay kan kwa na. Ang mga numatuukan ang mga uray kan ka. Ay na, ibagam kan kwa na. Baliwan ng tulaangan ti sumarungkar. Jak masango. Busy Bye.
Pasensyakan Manong Rico ha. Nga madamdamapay ka no asumangpot ni Manang ko. Ah? Basic ka no. Kat na ko na, abaliwam to ti sumarungkar. Kasta? Sige nga rodadin ko. Agawid ak nga rodan. Pasensyakan at talaga, Manong. Ayos lang ading ko. Awan pa katanagam. Uray klat ako aging ga sumangpat. Angam, amangan norabin to unay. Pakibagam tong arad kon ko na, ngay mayak, ha? Kan, pakibagam matan, ako musta. Wan Manong, idanon ko day takan ko na. Sana all, ada agur-uray. Sika talaga. Tinamanan ibagbagam. Siguro, no niriko ti inaklon mo idi. Nasayaat ko mati panagbiag mo ita. Anya? Si kantumat ngamin. Dayjay a Marvin ti pinilim. Ang babaero mo't gayam. Uray la agsusukot dagiti babay ti biag na. Ay, saan pa yung makontento iti partner na? Kanayon nga da reserba na. Ay, awanan bain na talaga. Ay na, nagatumanan nga ibagbagam, friend. Pudno mo ti ibagbagak ah. Alawanan. Iso apang nga asim. Di mon pabayagan ti panagdaton ni Rico kan ka. Amok nga ison ti dawan mo. Hay, iti kanayon ko nga ibagakan ka sa anak pa'y aredi para iti day taabanag. Kan may sa, awan pa'y planok ang maadaan iti boyfriend. Naragsakak iti biyag ko akas to'y laang. Ti anak ko, kan ti bagik ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, talaga nga ada point mo. Ngam, saan kumamat nga agnanayon akastaa? Amok matkat ang naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ikam ti bagim iti sabali pa'y agundaway nga agayat. Basta ti kanayon alaglagi pam, unaem ti bagim nga ayaten kan ipatahag. Si kantumat ngamin. Ay, isukit din ti pinilim. Babairo mat nga roday di a Marvin. Uray la agsusukot, dagiti babae na. Saan pa'y la ang makontento iti partner na? Adda akanayon ti reserba na. Ay, awanan bain a talaga dayjay a Marvin? Ay na, nagadumanan nga imbagam. Uy, pudno mo ti bagbagak ah. Alawanan. Iso apang nga asim di mon pabayagan pa iti panagdaton ni Rico kan ka. Amok, ison ti dawan mo. Ay, kas iti kanayon ko nga ibagakan ka, friend. Sa anak pa'y aredi para iti day tabanag. Kan may sa, awan pa'y planok ang maki-boyfriend. Naragsakak iti biyag ko ang kastoy laang. Ti anak ko, kan ti bagik laang ti pampanunutak. Kan priority. Sa bagay, at the point mo, friend. Angam, saan kumamat akas tang agnanayon ah? Amok matkat, naka-move on kan ni Marvin. Ngam awan dakas na, no ipaayam tibagim iti sabali agundaway nga agayat. Basta, unaem tibagim. Husto ka, friend. Naidumduma at talaga tiragsak noonaan nga kayaten ti bagi. Sakbay ti uray asino dita. Katwan mat. Ngamin, no ipaay mo amin a panagayat kan pamatag iti tao nga ay ayatam, sika ti ad-adda a masakitan, no bilang taagsina, wano agwin naswas kayo. Un nga ron. Kasta tinariknak iti imparik na ni Marvin asa anak kon nga importante kan kuana. Ngam at least, nakaibati mat iti adal iti biyag ko. Ay, nasaya at magtasimangpot kan, anak ko. Pasensya kayo, nanang. Narabyanak. At ang amin na pananmi kinilisa agayim ko. Kasta ka day. Ay, saanon ang nakauray ni Rico? Iso anagawid, Wen nga rod, nanang, imawag ni ading doon na itay. Naibaga na nga imay ni Rico. Apay, talaga ka day, asaan ka nga interesado kan kuana?
Saan mo't akas na, nanang? Ah, Kaya't ko lang amon pa'y anaimbag ni Rico. Amok mati katatao na. Gaputag kakalugaran tayo. Ngam, anya, anak ko. basta nanang. Kaya't ko pa'y nga agam amu kami anaimbag. Iti kasta, nubilang taaklunak to, sa anak nga agbabawi akas itinariknak itinaglabas akaayan-ayat ko. Hey, unen, tigas to abiyag. Ay na, apa yun? Bigbigat mo't ana, barbartek ka. Awan madla ser-serbi ti biyag ko. Isu agbarta kaklatan. Aging malipatang ti agangas. Anya? Ay, unay kamutan, Marvin. Saan kumamot akas na tibagbagam, Apay nga minaya. Anyat parikot mo. Awan sa bali aparikot. Kan pampanunutat. No sana ni Rachel. Kayat ko. Kan disidido ak amakisinubyan kan pana. Panag ko na ka. Awanan tinamnama. Ay, talaga nga awanan. Amom ka di nga agdakdaton ni Rico kankwana? Ha? Sino Rico? Di gwapo nga engineer? Wan. Amom mo't gayam. Kat. Agayan ayat da ka din ka ni Rachel. Agdakdaton ko na. Saan da pa'y nga agayan ayat? Kasta ka di. Ay, Sapay lakuma. Tasaan nga aklunan ni Rachel. ha? Amo, ngaging gaita. Sapay lang ti ayatan na. Jag lagi dito lo ka. Nga gayat iti sa bali. Ti babae nga inay ayat ko. Iti kasta unay. Rachel, namuak ng agdat-daton ka no deji ariko kan ka. Anya itanog datdaton kanya. Adda ka di parikot mo. Saan kumamatakas dati pa nagsasaom kanya ka? Unggayam, imayak, umayak agpakasi. Di na kumamat isukat iti sa bali. Ni, anya ka din na itang ibagbagam, Marvin. Saan ka di anagwin na swastan? Manun abulan tinapalabas manipod nagbabae ka. Kan idipimanaw ka akas laawan anyaman na. Ngam ita, no agsasao ka, kunang matla no impatag kan inayatnak itiday di akan ito. Pinanawan nak gapo iti sa bali a babae. Isa apang nga asim, tadi ka agpamarang akas laawan basol mo itinagbanagan ti ayan ayat ta. Rachel, Kat itata na amuam nga adagdat daton kanya. Di ka kuman makibiyang. Gaputa na bayagan ang nagwin na swasta. Rachel, awan ti closure iti ayan ayata. Isu adi ka kumagsaw iti kasta. Diyak laim pagarot. Ati babaero akaskan ka. Kat kasapulan payla ang ti closure. Idinto ta si kamat tinagbasol. Kaya't ko lang nga ibagakan ka. Saanan amasapol pa'y ti closure ka data. Ngamin, umdasan di impakita kan impariknam kanyak asan. Tapnum ako ng awantan. Sapay lakuma tamaawatam. Nasayat mat, tasang karimor ita Sabado, Rachel. Ha? Ay, kwa. Amok namin nga umay ka ita. Iso asaan kamin arimor ang nagpasyar iti anak ko. Kasta ka di? Mabalin na rumor tayo. Kaduan kayo iti anak mo. No, okay lang ka. Saan, Enrico? Next time tulatan. Sige, no day tate ko nam. Uwin gayam, Rachel. Kaya't ko lang kumasalud-sudan kan ka. Tiyan niya. Kaya't ko lang amuin. Madamad lang namnamakan ka. Ngamin, adin ka ita. Diyak pa'y amo. No danamnamak. Saan ka di pa'y nga umdas di ipakpakitakan ka? Tapno marik na mga ay-ayatan ka man. Anyat, kaya't masawan. Ay-ayatan ka, Rico. The last time around, agayatak manan.
Ngamjak kayat ti agibat iti sao. Wano anyaman a promise, tapno laang agtalinaad ka kanya. Anyat kayat mo asawan, Rachel? I mean, jak kayat ti agkari, nga ipaay ko amin nga ayat kan pamatagkan ka. Ngamin, saan asika ti number 1 a priority no bilang laang. Maawatan kay timbagam. Maawatak ti kayat mo asawan. Agyamanak no kastari ko. Kat sapay lang ko man, tay respetom ti anyaman nga imbaga. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Rachel. Oh, si Kamat Gayam, kumusta? Ayos lang. Si Kangay, kumusta ka? Damag ko nga gayan ayat kayo kanon ka ni Rico. Ah? Wan, pudno? Nasaya at no kasta. Tapno sardengan nakamatan ni Marvin aririribukan. Ah? Kaya't mo asawan. Saan ka paborkan ko, ana? Saan? Uray na singad kami nga gayam. Sa anak apabor, iti kinababaero na. Iso nga, husto lang nga dan kaayan-ayat mo. Tapno sumardeng matan, kan saanan amang namnama asubryampay. Wow! Nagmayat ti formam ita, Marvin. Una, ipurmaak man mat iti kastaunay ni Rachel. Barang agsubli ti panagayat na kanyak. Anya? Sa anak ang mapukawan itinamnama. Gaputay ayatak ni Rachel. Numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Inaramid kon. Ay, si Kakit Dimat Marvin. Agdrama ka man ako nakon. Apay, saan mo ka di nga amo nga agayan ayatan dari ko kan Rachel? Anya? Di nakman angawon iti kasta. Sa anak ang maangaw, no kasta ti saritaan. Ay na Marvin, saan ka nga ang angawan? Pudno ti bagbagak. Kat no nasabat ko ni Rachel, idi na minsan nga aldaw. Dinamag ko no agayan ayat dan ka ni Rico. Kat wan, kuna namat. Anya? Iso asar nga mo ni Rachel. Panagkunak, nabirukan nan tinapudno alalaki para kan kuana. Ay na, kamaudyanan na. Inaklon mo matlaangan ni Rico. Ay, maragsakan na ka talaga para kan ka, friend. Agyaman ako na, friend. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayo matangay? Kumusta tirik na ti adan na pudno akaayan-ayat na? Of course. Naragsak, friend. Iso na lang. Tadala tayo ti panunod ko ti panagduwa-duwa. Anya ti kayat mo asawan? Diyak ngamin maliklikan a panunutan. Nga ang mga no aramidan nan tumatikas iti naramid ni Marvin. Ay, panagkunag. Tao mat ni Rico? I mean, amo na a panunutan ti pakasaktam. Wano, pakadaksam. Saan akas ka ni Marvin? Ay, tsaka mo iti day a tao. Gapo iti kinababaero na, ado ti mapasaktan na ababai, kat may saka kadakwadan. Ha? Agtalag ka ka ni Rico. Ayatem kan ipatid mo. Ngam saan a 100% ha? Saan mo aliplipatan ti kanayon ko nga ibaga? Self-love ti kang runaan. At ako man ang patig nga ibagakan ka, Rachel. Ah? Anya day pa? Planok nga kalay satan. No manugot ka. Ha? Ang amdo yung pagam, asaan ka pa nakasagana? Maawatan ka. Urayak, ngaginggat agwan ka. Awan ti makagaputap no agkid-kid Rico. Mariknak no kasano ti panagayat kan panangipatag mo kanya. Saan lang asya? No dikat kang runaan ti anak ko. Awanin ti sa bulag pa'y kan ka. Iso ano day tati ko nam? O manugot ha? Agyaman ako, nay. Nakaragrag sakak, iti day tangayin sungbat mo. Awan anyaman na. No adaman ti rumbang nga agyaman. Siyak day ta, Rico.
Hasta gayam ti plano yo, anak ko. Wala nang. Agkalay sa kamin kiniriko iti kabiitan ang panawan. Ay, nasaya at no kasta. Kamaw dyanan na, nabiro ka mon ti lalaki anapudno amangayat ken ka. Wala nang. Kat pagyaman ako unay ti Diyos. Kaputa oray kas na unay ti pan nakapasakit ko iti kalabas. Di nak binaybayan. Napukawan akman itinamnama. Ngam na amiris ko ita. At ti Diyos kat saan ama nagbaybayan. Husto ka, anak ko. Uray ka sa nutipan nakapasakit mo iti napalabas at dalatanam nama iti masakbayan. Iso asapay lakuma, taag talinaed kan agnanayon tiragsak iti nagbaetan nyo kan ni Rico. Agyaman ako unay nanang. Maragsakan ak unay para kan ka, manang Rachel. Agyaman ako unay ading ko. Kunak lakit din, subyam pa di Marvin. Sika talaga. Namimpinsanan analipatak dayjay ading ko. Numabalin, diyak kayatan alagipan pay. Si kakit dimot. Ang angawan ka laeng mo't manang. Ngam congrats, ha? Siyak ti karagsakan akabsat ita. Tagkalay sa kayon ka ni Manong Rico. Agyaman nak, ading ko. Nakaragragsakak. Gaputan na sarakam mo't tinapod no alalaki. Amang ipatag, kan mangayat kan ka. Itiag na nayon. Marvin, Rachel, apay nga may kapailaan. Anya tigagaram. pangasim. Agsarita ta kuma. Awanan tirumbang pay apagsaritaan ta. Pangaasim ta pumanaw kan. Pangasim. Saan pa'y analadaw? Tapno urnusan ta kumati amin. Awanan tirumbang nga urnosan ta pay. Naragsaka kun itibiyag ko ita. Kat no anyaman tinaglabas ta. Lipatan ta kuman. Ngam pagyamanak dagiti pan nakapasakit nga impaay mo kanya. Gaputa dagita tinagbalin akarit kanya. Tapno agtali na enak anatibkal. Rachel. Iso alipatan na kuman, Marvin. Katapno naragsak ti panagbiag mo. Kantapno makamove on ka. Ayatumot nga umuna day tabagim kas iti naramid ko. Manipod pinanawan na. Kitaan na kita. Naragsaka. Gaputa na sursurok nga ayatan nga umuna ti bagi. Sakbay ti sabali at tao. Self-love, Marvin. Self-love.